Үтө күннен эһиги акцент берини көрөгөт студияга журналист Людмила Попова. Билигин Олимпиадара араха элбэх. Олортон биддестеринен Россиятагы үрдүк өрөх кыһалара биддилен предметтерге ыытар олимпиадалара болар. Тустах Олимпиада туһунан бүгүн биһиэха Саха Республикатын өрөгөн, онна наукатын министерствотын үрдүк өрөккө онна целевой белемнэһиңе салатын салаячыта Альберт Черкашин кепсикелле. Альберт Михайлович, здорово. Здорово. Альберт Михайлович Черкашин меңе хаңлас улуһуттан төрүттэх. 2-4 сыллааққа балыктақ осколатын битербите. Ити сыл Саха Сударственный университетыгар үйрене килбите. Үйрегін битерен баран Саха Республикатын наукаға, онны профессиональный үйректәхенге министерстветін ити онна тус сыллаақ үйректәхен салаларгар специалихинен үлеләбите. Аспыт сылтан үрдүк үйректәхен онна тус сыллаақ білімнәхен салатын салаячта. Бу Олимпиада қас төгүлүн ытыллары атын Олимпиадалардан туох уратлагы опсенен қас үрдүк үйректелтете кыттары. Таб Олимпиада бихека 10 болар. Хылын айы олары селевой үйректәхенге талаханга бастыга этаба болар. Осая сылын ақсыныттан 4-дүнттен таққа бехенче университет кыттынулалар. Быйыл бехен хетте университет бар. Балат челбақтар өтті. Эти очоғна эти Олимпиаданын туттардақтарына үрдүк үйрекка кыһаларыгар кирер кыктактар. Антон федеральный үйрегери хокуну горологорамыт биһиги селевой үйректәхен берәдәгенен, олата оголору Олимпиадан селевой үйректәхенге кыттара олар әлдәтен талыктакпыт. Кинилер списоктарын университеттер битер ыдыктакпыт. Ол сылдан биһиги именно оголор үйрекка маннык специальностька бу идене ылабыттен сылланан үйрекка конкурста халдарыгар онны кылланы да үттен болор. Бастыга түһүмәгә. Сөп. Этинде Олимпиада ким кыттын хөбүй каңыттан сагаланары. Та Олимпиада бут биеха бу кулун тутар 19 күнүттен хүлбө 3 күнүгө уяннарга болар. Онна кулун тутар хүлбалта күнүттен 30 күннәргә дылы коракка болар. Төт түһүмәктән төт тутуунан арарын итабыт, котор уяннарга ден, бүлү беле районнарга, центральный уянна кейин районнарга ден, оны коракка ден туспа-тус парарамы итабыт. Быйылгы болар уратыта денеттәккә дистанционный формага табыт. Ол ата оголору бишиге муспакка, оголор Олимпиада кытталларга, веренер сидерге раскулаларга оларын толларалдар. Онтон коридор калбитин кенне эгену сыналан көрөр булар. Коридорын биһиги центральный бустарын ораныталлар, заданияларын денетен болар. Эттәккә агыс предметнан туттараллар. Он республиканский методическая комиссия эмия центробустар представительләре календар кыттаннар бары бер веккәлилләр. Он мусустар 10 күннәргә дылы биһиги түмек битен тарихтаппыт. 11 класстары олороду или ким баглак бар кытты. Манна 11 класстары олар кытталлар. Осколны битерер быйыл абитуриент болар олар бут, именно үрәккә туттарсар сыллак олар. Сеп. Олимпиада төһө устук диллери оголор. Онтон сылын айы ол заданиялы бутын центральный бустартан улабыт, онтон чепчигиде диетчилер дебит олар хуктар, ырханда диетчилерден хуктар, кыйлактар бар болалар. Ол эппетим курдук эти төтөргө өмүтөттөн биди кыйлагылабыт, холобара быһылы премьер курдук этер боллакка Сибирский медицинский университетке бир лечебный месте бар боллагана биги бир кыйлагы хотор районаттан лабыт, бири бүлү бөлөктөн, бири центральный районаттан, бири кораттан. Бу төт кыйлак алабыт рекомендациялалар. Он хайын бир келем экзамен түмүгүнен конкурста халдар үрәккә кирерге. Мектелемет оголор бар кирерлер. Бар кирбеттер. Именно предварительно отбор бастыга таппыттен болар, училеттакка. Ол курдук эти төт кыйлак огобут бәйләрне истергәр сайын иге балынан эти бир месте конкурста халдар. Бәйләре туспа конкурста. Туспа бәйләрне истергәр болар. Сөп. Оголор сүрүннән канык предметтер талалар. Онтон предметтер талалары ден именно биге буламыдытан тутулуктак проект план огорабыт, эти проект планытынан олимпиаданы ытабыт, университеттеринен специалисттеринен көрөн талан. Ол курдук проект планмыт оголлары ден отраслевой министерстволар заявкаларынан барар. Кинер холобура биһига энергетик надыйдаттарына биһи энергетическая бустер көттөлөг итамыт, ол специальностька конкурс итабыт. Бу сыллар тухары төһөлбәк ого кытыннаны итинтен төһөтө өрәккә килдени. Онтон хылын айы тыгынчатан такка ого курдук кыттар олимпиадага басты көтөмәк битигер. Сайын онтон улахан агара келелер бары республиканская приемная комиссия битигер. Онтон хылын айы буламытын толорабыт. Хыл аксын эттәккә быһылы холын эттәккәттен 300-тен такка 400-чека ого болар, месте болар. Бу ити договорнан целевойнан өрәккә килбит ого туга мечепчетиннен туханырду
туох чепчетиннен өңөннөн туханары. Ти олимпиадабытын аспыт оголор хайын конкурстаханнар республиканская приемная комиссия төмүгүнен үрәхә барар тухтарын тыкыйдактарына бейкенлергә целевой договор төһәрсәбит. Ол целевой договорына кинлерге республика тагыр үрнәр оголорга тухтарын проектларын төлөбит, общежитие оголор аркачыларын ме возмещайды бит. Стипендия республика адаттан төлөнүлөр. Он тух единовременная материальная помощь эме оголдор ди. Ол оннугар кинилер бияка үрәхтәрен битерен бараннар, кәленнәр 3 ел хаяндагыны отраслевой министерство хайскатынан ханна гиталларынан барын лехтактар. Үрәне хаҗаннар үрәхтәрен барахпыт, эбетер үрәхтәрен битерен баран 3 ел ити договордын толор батактарга тух иттебил бары. Үрәхтәрен үрәне хаҗан хатан кай бакытын раханы тух бар булыр, балыгыня бар булыр, аны үрәхтәрен кай батак оголор бут битер бедактарына хатан договорный обязательстволарын толор батактарына возмещение дем булыр. Ол аты биге республика талабы хачытын ологоттан төптөр көрдән бабыт. Онтон икис тутуга маймена динеттакка үрәгән битерен баран калбата кога буллаганда кини ол республика талабы хачытын төнүннәр, онна битин штраф төлөр. Ол штраф төһө хумалак булыр. Республика талабы сумматын үстө 2 төгүл төгүлдән кебет. Сеп, ото холобра интерехнерген иттаккаты очогуна ахыллага төлөбүрө төһөнү ортотун. Ахыллага төлөбүлө тон университеттен тулуктак болар, стипендия бит үсаңар кенче курдук кереңе болар, эти үрәккә дөрүтүттәнләр, чөйдү көрнөр оголар, онтон үстә холобут холобра угынактарын сеп болар. Онтон проезд кенеме хылая меллар етурар, алыгын индивидуальный хос болар. Университеттерден, ханды үрнөлөрдөн хайдак проезд бит тугуна конкурстардан табыт, госконтрактордан төбөтеме хайдак такараттан дем болар. Ото холобра тугара бирчинеле ыжбы деген арас түгөн болон деп болажы. Уважительно бирчинелерден балдар, тодоробия түттен көдөрү бар болар. Он воинской обязанностью холобрами определенной закону воинской службы ден Дмитрий Воинина балдар. Армия барахм бота холобра военнослужащие ГКГ тастахтарына, ол воинской хакун эме определенные гарантиялар да холобра. Хулус палых идеркеге болдактарына генде. Бу олимпиада тугунан эрде истебекке калбыт оголор билген кыттыркыктактарды, она эмекетин кантан билсектерин хебе болду. Антон беги олимпиада тугунан уже ый курдук кереңе болду, информацияны официальный сайты министерство кенер ян турабыт. Он үрәк улустар үрәккә халалталарына через итабыт. Кеннәр управление образованиялар районнар кеннәре, улустар кеннәре бар школага тиедәннәр, кем багалага аны барын информирование бара турар. Билген заявкалар хомыйды бут, кораттан холобара бүгүнгү көнгө 600 чекке келгән заявка келен олар. Антон улустар кеннәре төмүлдә туралар, ыта туралар бар. Альберт Михайлович олус тугалак эдиннәренә келен кәпсәтен, кәпсәнең һин мактынабыт. Эге акцент берини көрдүгүт көрсөк кадери.